okay, start again. No, not raise. Yeah, I want that raise. Mina, I want that raise. Aveva il suo way to some besant, now I was that blind. So in Marana, but van'wana swakudya va hava appetite. Enela hi laha yi nga kona, enela hi leswi i nga na swona. Leri dyambu a hi ra ka va munhu. You're landless. Wona loko I nga se tshama kusuhi na swilo na I ta ingaku u le kule na swilo. Ya hi leswi. Loko I nga se tshama kusuhi na swilo I ta ingaku sometimes a wu le ku pfuneni ka nchumu. Vafana va mina sukelani ku va intimidated mi stress hi swo ka swi nga hanyi. Ku na vasati va mali ku nyala handle mfumo wa swisisane. Vanhu lava pfukaka nampundzu va ti tirhela. Wabo. Wena sukela ku stressiwa hi xixo pfuka xi tshamini xi ta ku byela ku I can't think broke guys. I can't think broke guys. Yena wa nga pfuka a tirha hi ku mali ku tintangha ta yena lo I can't think broke guys. I can't think broke. They're busy making millions outside. If va busy outside, if there's a country lava vasati va nga busy hi leswi hi swandla swa vona hi le Mzansi n'wana baba. Vo ma 19, 20, 21, 22 wa va ka mani. Swi ku ndeni ka mali blind. Wabo. So mfana wa mina if ever I le pushing ka swo pusha swona way. One man. Kuma n'wansati la nga ta support dream ya wena. Hayi va account them broke guys, account them broke guys. Was a kha tshama a back room. Wabo. Hi karhele ku xanisiwa hi vanhu vo fana va lava. Says if you come them broke guys, if you come them broke guys, if you come them broke guys. Famba ka vanhu lava nga na va ta ku dlayisa kende. Va ka vasati lava tirhaka. We're tired of this thing. Was nakona itwe man mfana broke. Just because anga ku nyiki mali. Kuna van'wanyana va n'wina mi yondzero ku dlayisiwa kende ntsena xi yisa xi famba xa ka vanhu lava nga ka the same hustling level na xona. What is this? Na tshama ku ve marajanga kahle. Wena endla yini hi vutomi bya wena sis? Ai twana wa cause handle ka ku disa n'wana n'wazava and beats. What is this? Handle ka ku disa vo n'wana timbitsi vo chawuke mbitsi ya ku he va broke. They're very broke. Whatever broke. Isn't going to share byalwa. Va ko vasati lava ti xavela ku byalwa. Wa tsandzeka ku xavela byalwa wena. Why swo fanele ku huma mali ya n'wana wa n'wana n'wansati? What this is? Why in the name of what? Of a man is a supporting stress. Swi huma kwihi sweswo? Because we need to run away from this whole thing, man. So, head of the family, a man must provide. A man must provide. According to what? Look, America, a partnership, a relationship is a partnership. La go funaniwa. What this is? Now we know for sukana ku join genge lewa. Because the woman said also afama bro. Anga dzela ngo aka nchumu na wena. Kuna wasata la handle mfu. And I wanna take this time and salute all my sisters, my beautiful, hard-working sisters, hustlers of note, who wake up in the morning, vava titirela vona hi voxe. What is this? Asupfuka nampundzu a tirha mali ya weave na tirha mali ya paint, mali ya pads and everything. Then I just have to buy things for my lady because I feel like, you know, then you just have to buy things for your guy. Because you feel like. And it's a partnership. Ko xavelaniwa la no bro. Or so after hello, I now well queen. Or maybe it's not lava na depression. Vulavula na masati hinkwaswo swa. What is this? I ku lava depression ma go compare na man. I man va Dubai when you broke. Man broke. I can't even go to the mall. It's tsandzeka no ni yisa mo. What yisa na seswami. Wa swi kota ku tiyisa a mall na xa wena ku tisa xindera kasi loko khe janana eva matwa ku nandziha ku sina wo khe futhi ngumi lava too much why no fane ni xi hakelela wa we nga yi hakeleli ke loko ku ri ku fane ku hakelaniwa ke
u tiyela ro ni gada mativa u tiyela ro ni khandziya a ku na nchumu a xi endlaku after that loko ri timhaka ta mugaya no xava loko ri Bangsa moya, you don't tell him moya, nigga. Moyeni, moyeni.